bertanya apa adik Aan Kirsi. jika belum ku ingin nyatakan cinta. Jauh sungguh abang mencari cinta. Aku tak ada cinta di seberang sana. Berhitung langsung bertanya aku ini milik siapa. Aduh abang kembali tanyakan bunda. Mari mari tebak-tebakan sayang, apa beda cincin sama kamu? Jika adik benar-benar kan ku beri cincin permainan. Mungkin aku tahu
Lego-lego nih bos, saingin dong. Seperti pelangi indah berwarna-warni, datang sebentar dan lalu pergi. Kau ibarat senja, datang hanya sesaat, karena malam telah merampasnya. Memilikimu bukan hasil akhir bagiku, membahagiakanmu itu tujuanku.
pode. Mitradinha! Desce, desce, Mafira Firman lagi! desce chacoalhando. So just pull the trigger. As my light flashes before my eyes, I'm wondering will I ever see another sunrise? So many won't get the chance to say goodbye, but it's too late to think of the value of my life. And you can see my Spesial thank you Mitradinha, Mafira Firman. A novinha aqui do pole, desce chacoalhando. Desce, 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 desce. Larga que especial